خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Allahu Akbar. Allahumma hamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Bu Asbi. Kalau Bung Asmi tidak ada, mungkin belum kembali Mbak Murni aja, Mande Murni dulu. Oh ya, silakan Mandi Murni. Maaf, kita sampai di surat Al-Isra ayat 39 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبيت أفأصفاكم ربكم بالبنين اتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش إذا لابتغوا إلى ذي العرش Sabila, panjang dua harakat, jangan dimatikan ya. إذا لابتغوا إلى ذي العرش Sabila. Subhanahu sabil. Jangan sabil, sabila. Panjang dua harakat lanya, jangan dimatikan lanya, kan dia harakatnya fathatain gitu. Jadi dari atas kan semua tadi ya, roh, azima, nufuro, sabila, jangan sabil. Izal labtaghaw ila zil arshi sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna tusabbihu lahus samawati Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Innahu kana haliman
innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra. Wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastami'una ilaika wa izhum najwa iz yaqul إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Al-Quran. Ya, selanjutnya Desmita, silakan. Asbi bisa nggak? Bisa dong. Sebentar dong. Bunda Desmisa dulu. Ya, Alun ready. Alun ready Al-Qur'annya. Qul kunu أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ويهون إليك رؤوسهم ويقولون متى. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وما أرسلنا إلى
ورب ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Bu Asmi udah bisa belum? Tahu. Alhamdulillah bisa. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصيتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإذهم وما يعدهم. Ya, coba diulang lagi. Yang dari mana, Bro? Dari wastafzil, tadi dibacanya bisau ya, yang matinya wow gitu. Coba diulang lagi deh, Bro. واستفزز من استطعت منهم بصيتك وأجلب عليه. Bu,
Jangan bisai tapi bisau ya, yang mati waw bukan Oh ya. iya. Nggih. Nggih, kok jadi bahasa Jawa ya. Mas Bobo, ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik bisau. Ya. Bisau. Wastafziz man istata'ta minhum bisau. Waduh. Wastafziz man istata'ta minhum bisau. Iya. Bisau. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa adbili alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwal wal auladi wa'idahum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Innahu kana bikum rahima. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Mandibin, silakan Mandibin. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'raqtum wa kanal insanu kafura. Afa amintum an yakhshifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan min ar-rihi fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'an. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim faman
أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya silakan Emi. Bisa dibuka kameranya, Emi. Bu Emi. Ya, kalau nggak bisa, Ibu Imarianis, silakan buka kameranya. Ayat halaman berapa ya, Bu? Sekarang halaman 290. Hah? 290. 290 ayat 76. Bukan juz 15. Ya. Ya, juz 15 Ayat ini. 76. Al-Isra ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massakumud durru fil bahri Bu Ya. Ima ayat Salah ya? 76. Ayat 76 bukan 67. Ayat? Kebalik 76 yang sebelah kirinya. Baik. Halaman 291 di sini. Wa in kanu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasun wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata liduluki Bu Irma Riani, Ya. A-nya tidak panjang ya, jangan akimis, jangan dipanjangkan A-nya, tidak ada panjang A situ.
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Lanjut boleh ya Bu? Kalau bisa diterusin ya Bu, Bukan jangan berhenti. sholat. Diulang ya. Coba ulang dari fatahajjat bihi, teruskan. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa buka maqamam Ulang dari asa, nggak apa-apa. Asa. Bu Ima. Halo. Ya. Ya. Terus. Itu dilanjutkan apa berhenti? Itu di sini sola bukan kola. Iya, sholat itu lebih bagus dilanjutkan Ibu, nggak boleh berhenti total. Kalau bisa dilanjutkan, yang lebih bagus dilanjutkan maksudnya. Kalau kita berhenti berarti kita ngulang lagi ya dari fatahajat ya. Ya ulang. Fatahajat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Maaf bertanya sedikit. Oke, tadi Ibu tuh batil bukan batil. Oke, sholat ini kan seperti yang dikatakan dulu itu juga ya oleh Mendetati. Kalau kita nggak sampai nafas berhenti boleh, tapi kalau bisa nafas diteruskan lebih baik. Jadi berhenti nggak diulang lagi. Kalau saya nggak salah. Gimana Ibu Guru? Iya, sebenarnya Sholat. sih berhenti boleh, tapi lebih bagus diteruskan. Kalaupun seandainya suaranya pendek, boleh berhenti. Lebih bagus diulang lagi, diteruskan gitu. Soalnya berhenti itu kurang tepat gitu ya, kurang pas berhenti di situ. Bagusnya diteruskan gitu. Kalau suaranya Jadi pendek, boleh kalau berhenti. ya kalau nafasnya nggak sampai berhenti, Ya, boleh berhenti. Boleh biasanya berhenti. nggak harus diulang kan? Diulang Ya, lagi. bagusnya sih lebih bagusnya diteruskan gitu ya. Kalau seandainya Ibu mau berhenti, lebih bagusnya diulang dari belakang kalau lebih bagus. Tapi berhenti nggak salah juga sih, nggak ini gitu. Cuman lebih bagus. Kalau mau nyari yang lebih bagusnya ya lebih bagus diulang dari belakang gitu. Tapi kalau mau berhenti juga nggak disalahkan gitu. Lanjut Bu. Terus ya terus Bu. Kita ulang lagi ya. Wa qul Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya, kalau Bu Uryanis nggak sampai suara wazaqal batilu innal batil. Jangan batila ya, karena lamnya nggak panjang dimatikan ya. Ulang aja dari innalnya boleh.
Ya, udah diulang tadi. Ulang ya. Ya, udah terus. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidul zalimin. Bu Ima Yanis, ya itu yang nggak boleh banget berhenti di Diulang belakang ya. Ya, ulang dari bawah betul. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa najiya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa nabijanibi. Kalau ulang lagi Bu, coba sekali lagi. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa nabijanibi. Wa nabijanibi, A-nya ketinggalan. Ya. Wa na'am. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Iya. Wa na'a, ini berhenti boleh ya? Ya, boleh berhenti itu. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kullun ya'malu ala syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh, jangan Bu Irma ya, jangan ruh ya, tapi ruh. Soalnya H kecil ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanazhaban. Nanya panjang Bu, coba lagi. Wala in syi'na lanazhabanna billadzi auhayna ilaik. Auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Emi, silakan. Erni atau Bu Erni? Bu Erni kali Bu. Erni. Iya, Iya. Erni. Dikira Erni. Saya tadi maaf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa
rahmatan mir rabbika inna fadlah Rabbika itu nggak berhenti ya. Coba Rabbik. ulang lagi. Illa rahmatan min rabbik. Ada berhenti di situ coba. Oh, itu boleh berhenti, Bu. Ya itu Lebih ya, baik harus berhenti. Bagusnya lebih bagus berhenti. Ya. Illa rahmatan mir rabbik inna fadlahu kana alaika kabiro kulla ini kulla ini tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an haza boleh Bu? Boleh Bu. Hadzal Qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin fa'aba walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'ani min kulli masalin fa'aba aksaron. Ulangnya dari Pak Abah. Fa'aba aksarun nasi illa kafura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardin yambu'a au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjirul anhar wa inabin fatufajjirul anhar wa khilalaha tafjira autus kitos sama akama za'am ta'alaina kisafan autak tiya billah. Ya, jangan autak, bukan kaf yang mati ya Bu, amzah. Autak ya, jangan tak. Oh, autak. Diulang dari mana Bu? Dari awal? Kama ulang deh. Kama za'am ta'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min rufin au tarqafis samai walan minali apa? itu ada wakaf Bu ya, fis sama, berhentilah di situ, dimatikan amzahnya ya. Itu wakaf berhenti itu ya. Qala itu ada. wakaf berhenti. Enggak, di saya juga nggak ada Bu. Di sini nggak ada Bu. Saya juga nggak Oh, ada. enggak ada ya. Iya Nggak berbeda ada. ya, terus. Walan minali ruqika hatta tunazzila alaina kitaban. Betul. Walan minali ruqika hatta
zila alaina kitaban naqra'uh qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula wa ma mana'an nasa ayyu minu iz ja'ahumul huda illa an qalu boleh qalu Bu Illa Dari engkau. ilah illa an qalu aba'asallahu basyarar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna ya mutmainni panjang ni-nya ya Bu. oh iya Ulang dari yamsuna mutmain. Coba ulang dari situ. yamsuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih, Bu. Baca selanjutnya balik lagi ke Mandi Neti. Silakan Mandi Neti. Mandi Tati nomor 1. Mandi Tati aja. Oh, Nah, oke. aku tutup. Silakan Aku Mandi Tati. tutup. Oke. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru biayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufanan a inna warufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi afabadzalimuna illa kufura Coba ulang lagi Mandi Tati. ajalan la raiba fihi fa'abadzalimuna illa kufura kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum
Rabbi idzal la'am Rabbi Rabbi idzal la'am saktum khasyatal infaq wa kana insanu qatura wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'ura qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basairu wa inni la'adhunnuka ya Nanti tadi basaira ya, bukan iru ya. Coba ulang dari wal ard. wal ardi basairu wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura fa'arada an yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Quran selanjutnya Mandetati silakan. Ya. Neti. Neti. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi wala muqsim alal litaqra'ahu 'alan nasi wala muqsim wa nazzalnahu tanzila wala muqsim wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujjada alaihim yakhiruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khashu'a. Khusyu. Coba ulang lagi namanya.
ويزيدهم خشوعا. Waya bukan wajib. Wayazi bukan wayuzi. ويزيدهم خشوعا. Ya, sujud dulu ya, sujud dulu. Sujud ya. Ya. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tolong diulang lagi yang tadi, yang barusan yang terakhir. Waliyum minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Coba diulang lagi, Mandi. Coba diulang lagi. Ayat 3. Makathina fihi abada. Makisi bukan kasi ya Mandi. Makithina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Pembacaan selanjutnya silakan Pak Hatta. Yes, ya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha nabluwahum ayyuhum ahsanu amala
وإن لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. Coba ulang lagi Pak Tah. وإن Ya, لجائلون panjang Pak Tah. Wa inna panjang nanya. وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Coba ulang lagi Pak Ahmad Sum Atta. mulai mana? Ya ulang dari sum lagi. Ya. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u wa min dunihi O-nya tidak dipanjangkan ya Pak. lan nad'u wa min dunihi ilahal laqad qulna ijas satata. Bukan idas tapi idan didengungkan ya Pak, Iya. jangan ditasdidkan ya. Mulai mana Bu ulangnya nih? Ilah ya. Coba dari ilah. Ya. Ilahal laqad qulna idzan satata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin ba'in. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ما شاء بالوصيد الله. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Masya Allah. Idan abada. Zannya itu enggak dengung ya? Ya, ya. Enggak. Tadi Idan terdengar dengung. abada. Ya, لن تفلحوا إذا أبدا. ya. Masya Allah. Allah merhamna bil Quran. Wajah selanjutnya Bu Murni. Silakan Bu Murni. Bukan Asmi dulu. Oh iya. Asmi. Ambo, Buzur Ambo. Iya, Bu Murni sih di sini aslinya nomor 7 tadi. Habis oke. Desmiron. Oke. Ya, lanjut. Silakan Bu Murni. Ambo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ما لبثوا له قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Coba diulang lagi Bu Murni yang terakhir. Dari la. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Baca selanjutnya Asbi bisa? Asbi masih bisa? Ya, silakan Asbi. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا نطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس Ketambah, الشراب. nggak ada ingkanya, ulang lagi sebelum berhenti. Ada bima ingkal muhli. Memang ingka? Oke, Iya. go ahead. Ada bima Bi- ingkal muhli. Ada. Coba ulang Oke. lagi deh. Coba aja ulang بئس lagi. الشر وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Baca selanjutnya Desmi Roza, silakan. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة Fah ya, kalau mau berhenti jangan dipakai ثم berhenti. من Ya, Bu Adik, Bu Rismi Roza ya, di mana kalau mau berhenti? berhenti menutfah, jangan minutfatin kalau mau berwakaf ya. Ya, Ya, terdengar nggak? Tadi kan berhentinya summa min nutfatin.
Boleh berhenti seperti itu. Summa min nutfah. Matikan ta marbutahnya menjadi ha. Jangan mutfatin. Kalau mau berwakaf ya. Ulang lagi deh dari summa min nutfatin teruskan. Summa min nutfatin summa sawwaka warada. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahada. Annataka qulta ma sya Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malau walada. Ada dua Wawa. wawnya. Malau Iya. wa walada. In tarani ana aqalla minka malau wa walada. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatus'ida dalaqa. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sidan dalaqa. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Wa uhita bitamarihi fa asbaha yuqallibu ma anfaqa fiha ala ma أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazrur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allahumma shalli bil Quran. Oke, adik. Selanjutnya Mama Mandebe silakan. Mic-nya belum dibuka, Mandebe. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بازرة وحشرناهم ada teguran Kebalik bukan ziratau tapi rizatau. Kebalik Ande bin membacanya. Ulang lagi deh. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها
yajidu فظنوا أنكم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Allah merahmatkan bil Quran. Tingkat selanjutnya Ibu Erni silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aksara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ayyu minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul lazina kafaru bil batil wa yujadilul lazina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda. Berhenti di waqarabu qola. Oh, itu. Waqara itu udah ada berhenti, waqara diteruskan Nah, aja tadi Bu. ulang. Oh, waqra itu berhenti Bu. Waqra Iya, itu ada berhenti. waqala. Ada. Wa in tad'uhum ilal huda falayah tadu izan abada wa rabbukal ghafuru zul rahmah lau yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjalalahumul azaba ballahum mau'idul. Oh, itu berhenti ya? Oh ya. Azab nggak ada ya Ibu, di wakafnya di situ nggak ada. Ada. Qola. Au yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjalalahumul azab ballahum mau'idul yajidu min dunihi mau'ila wa tilkal qura'ah
laknahum lamma zalamu wa ja'alna likihim mau'ida wa idh qala Musa li fatahu la abwahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu Jangan nasi yahu yang nasi panjang tuh ya, bukan sinya ya. oh ya Ulang lagi. falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma barik bil Quran. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Ima penutup. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina. Ya, ana panjang tuh ya. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani illa saytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina Dari rahmatan. mana Bu? Dari rahmatan. Rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, dibedakan antara ta dan antara ta kecil dan ta besar ya Bu. Jangan tati, tapi tati. Tebalkan to besarnya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Betul Bu? Ya, udah terus Bu.
فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله Insya Allah aja dari إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Azim. Sudah selesai satu juz kita baca pagi hari ini. Dan kita tutup dengan membaca doa khitmil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.